Hello mga kapobre. Aniya ko makapta, nagkuy-kuyo ko. Nagkupot-kupot sa kamot, mura pag tinuod. Aniya ko mga kapobre, nga naglakaw-lakaw taon. Kay gikan ni taon ko trabaho. Nya, wala ko ka-support sa journey. Pasayloa lang ko ninyo karon team ka journey. Kinahutdan ko. Maligsan tayo, power bank. Sa may sakyan na, mura magnaituan. Kita mo anak, na Naninda sa kalsada. Loy kayo. Stani ba? So, Naninda taon siya o kuan. Mura sa diri ka ng kuan, bitaw, mura sa ka ng mura siya ka ng Divisoria sa carbon na Nanindag mani. Mao ni ang UAE. Si bye-bye. Ang tindero namingoy kay wali ni palit. Too much buy? No? Namingoy ang tindero kay tugnaw kayo. Unya, wala pa tayo na malit. Luoy kay nya. Pilipino mangguko, dili ko kaon na iyang baligya kay Pilipino bi ako. Kuha Naninda siya ka ng mga unsa ni pangalan eh. Wala ko kasabot unsa na iyang paninda taon luoy kay dapoy dang timbangan. My friend. What's name that one? 30. Ha? How much 130? Nangutana ko what's the name? Ang istorya, ang price sa 360 daw. Pistachio yan eh, pistachio. May mga Pilipino din dito nagtanong ba? Tatanong-tanong sila ano yun. Kasi yung tinda niya, ang alaman ko lang, pistachio lang. Ang kilala ko, pistachio lang talaga. Pero meron doong grapes na green. Grapes na green. Palitin na ninyo day. Balihan na ninyo balo. Kawawa naman. Kahit 5 dirham lang ba? Kawawa na may Pakistani ba? Okay my friend. Sorry my friend. Daghan gina mga tana. Mura sa diri o kuan ba? Kanabi taong tindatin. Kuan. Mura sa dag carbon ba? Kini siyang lugar dagsaanan jud sa mga tawo. Kay kaning Walmart, barato man siya nga mall. So bilihan na ninyo mga kabayan, bibilihan naman ninyo, kawawa naman ba? Kanina na siya tayo diyan. Hi, you are not Filipino? No. You are where? Indonesian? Nice to meet you. Say hi. Say hi, my friend. You see the YouTube? I put it this one in the YouTube. Okay. Yeah. You are making vlog. Make it vlog. Vlog, yes. I'm vlog. So, Indonesian sila mga kapobre sila mga Indonesian. Para din sila Filipino. They look like Filipino. But this guy is Pakistan. Where you are in Pakistan, my friend? Where you are? Tando naman siya. Mahug ni mong ulo ba? Where you are in Pakistan? Win Mukan. Charsadda? Hindi taon kabalo mo English. Ako punta nag-asa ilang lugar. Asay pangalan. Yarabik na taon sa taon ako. Kaya wala siya kasabot. Hindi istiri hini. Isa na hara, miskin na people. Miskin. Very pity ba? Hirap po ng English. Mag-English po tayo. Ako pong English problema sa kikatunga rapod. My friend, hindi ba? Istiri na. Isan hada, miskin man na Pakistani. Pakistani, ilisi hada Dalin. My friend, yalla my friend, bye. You istiri here. Because miskin these people. Ambot, ditanaw sa diyang mata. My friend, bye. Miskin people, miskin. Mapipulos. Kawawa naman kasi, nakalingkod rin taong Pakistani sa gilid. Luoy kay ba? Kung mupalit gud kuan ako, dili man sa gud muka, makuan gud kay kiniaging
ni aging mga ni aging tulo siru ka buwan ni agi ni palit ko ari diri. Wala jud nakaon na sayang kay kabalo ka Pilipino ta ignorante kay sa ilang pagkaon ba. My friend. Madam, you buy, madam, buy because you muskin. No need. Luoy mapud kayo ang kuan ay luoy pag kayo ba. Nahadlok ang bata ba nunod ni sa video. Mura man pud siya gikaon sa video. My friend, buy. Miskin la. Ako na tindira sa Pakistan. Kabayan, bili na kabayan. Kahit 5 dirham, kawawa naman ang Pakistani. Masarap man yan. Ha? Uy, why you making hands like this? This is Pakistan. Kabayan, buy for him. This is Pakistan? Yes, Pakistan. Like you, is kabayan. Yes, you You buy. You Filipino. Huh? Yes, I'm Filipino. What you look of me? No. Look. No, not look. What? You are Pakistani, right? Yes. So you buy this one, miskin lah. We are looking. No, we are. Yeah. This one, even 5 dirham or 3 dirham, my friend, miskin man. Ako na litay tindiro diri sa Pakistani because di man siya magstorya. My friend, this one buy this one Mga kapobre, wala ko kailangan unsa ni pagkauna eh. Ini, wala ko kailangan unsa ni pagkauna. So, Wala ka mawak si Orpo eh. nag-ininsik na mga patan. Ang mga tagas, Ayaw mo pag sama dia ha. My friend, miskin lo. Miskin. This is senior kabayan. Dapat siya lumayo ka. Dapat daw isulod. Ha? What you speaking sumra? tayo time ke samne. My friend, you buy my friend miskin lo. Hada people. What pagal? I understand what is the pagal. No, I'm not talking about you. I'm talking about my friend. Ah, okay. His name pagal? Yes. Because I understand pagal is crazy. Yes, you are right. Yeah. I'm talking about I you. understand a little He is bit a half Arabic. crazy. He is a I half understand Pakistan language a little bit. Arami is abused, you know? Arami is. Yes, abused, not Yeah. use this word. So you buy my friend because listen, he's not talking too much. He's only mingoy. You know what? Hey. He can't speak English, that's why. No, He's not. He's not speaking English. This is senior kabayan. Why you are not buying? Ang tindiro ba mga kapobre sila naglingkod tas Dalin makaluoy kay ba. Pero ako na lang nag-speaking kay para mahalinan. Luya pa ya. Ako ging na tong Pakistani nga palit. My friend, buy, miskin no. What I know? I know this guy, not this guy before other guy. Miskin wala si selling this one food. Buy na buy. Buy this one ba buy. Bye-bye. Inshallah, Papa. Kidiray. Uy, klaro tong tawa na to. Uy, kuyawan mo na to. No, not you, it's me. Kabayan, bilihan mo naman yung Pakistani, kawawa ba? Sige lang hinuktok, way na malit sa tinda ba? Luoy pag yung Pakistani, ito ang Pakistani, luoy kayo. Ha? This one, bye-bye. Ha? Bye-bye. It's not babay, I said you babay. Okay. Where mamay? Mamay. Ambot ni Moy, wako kasabot na sa mamay. Luoy ka, istanan ba? Na. Lingkod lang tao sa Dalin, kaya wala may mamalit kayo. Ako na lang magnanga diri. My friend, you buy this one. Nice. Pakistan, miskin. Mga kapobre, mauni
life sa inabuhi sa OFW. Mo ni gigawa na lang nila tanan. Naninda na lang taon siya. Siyempre pandemic time so nag-extra income na lang taon, luoy kaayo, naninda lang taon. Pila ra tayo ginansya taon ana eh. Yan lingkod lang taon sa pagkahalin sa tinda di man musturya. Amang man. My friend, you see ba, buy. This is nice. You speak your language. My friend, you buy, my friend. Putana ako. Hindi putana to. My friend, buy na, buy. This is yummy. Ipangutana ito. Di mo tumutingog ang tindiro. Kasi mura mong namingo sa pagkahalin ng tinda. So mga kapobre, my friend, you buy, my friend. So mga kapobre, ni ang life diri sa abroad. Tingnan mo, doon tayo. Di pa taon palitan, pang tanon pagpila, unsa ba, luya, oy. Muadto na ko mga kapobre, kay na mga guwapo diri ba, mga tagas kay ulo. What is inside, my friend? It's nuts? Yeah, this one bread. What is in English? Huh? I don't know. Baba, what is in English this? Kagwapo ba niya? You see hi here. Kagwapo po ari Pakistan, baba? Yeah? Ha? Ah, you are Lebanon. Ah, okay. But you know this one? Yeah, good. But it's very hard to eat no because you have to tuk. Not, Ah, nuts. yeah. Joe, 25 Kaon na lang po taon ako. Huh? Baba, you buy, baba, miskin, baba. Miskin si Hiya. Hiya, mapi kalam. Yeah, mahad as istiri aysan mapi kalam. Keep hada ba people buy. No tuking. Yela, how much kilo you buy? Ha? Nipalit na lang taon siya kay luoy kay siya. Huy, wag mo. No eating with your mouth because it's broken their teeth. Kikito naman yung gahi. Kani ba gahi man ni kayo kikito niya yung no ka eating because your teeth is broken. Baba bye here. Miskin people. Mga kapobre, babay na mga kapobre, salamat niya. Huy, talking here Pakistan language. भैया दाढ़ी खाइस्ता दागरी गुजांदी कसुपरी नूडल ते केना शेप्रेस मिलाएगी पाकिस्तान Badin subscribe me later ha. yeah subscribe this channel the Aluna Tambus. and Aluna Tampos. Aluna Tampos. Yeah. So why you buy to him? Because it is This the one same good skin? and this one use in morning time and brand and good working. Yeah. What is your name? My name is Salam. Salam. Are you Pakistan, right? Yeah. So mga kapobre, interview na akong Pakistan. So this is food of Pakistan. So patay na ko ni Nicole. Yeah, mga kapobre, bye na mga kapobre. Kanalampas na ko sa time. So say bye-bye, huy. Say bye-bye, Bahir. Bye. Subscribe me later, ha? Yeah, bye-bye.